Namhlanje mina ethi ngifuna sichazele laba abantu ngenhlobo tedliso sitawushakia. Bangaze banokheke babukile. Ubone ukuthi nje noveli sebaqala ukudlisa ubone ukuthi la. Na. Ngidla lami. Nako la ngiphela khona. Ngiphela la. Yabo sidiso sekuqala. Makwenteka bakushayela. Washeshe waliphendula. Ungakatholi ngisho 21 noma miss call. Lapho udlisiwe mnethu. Ngiso lesi. Makwenteka. Bakubhalela imessage washeshe wayiphendula. Ungakapheli ngisho boma 7 hours nyana. Loyo mnethu ngilolobuya le kubomabhudelo lo sidliso udlisiwe. Udliswe mbamba. Wamfaka ku profile picture. Kanja Mateo leso sidliso mbamba insimbi zabelungu. Udlisiwe uyaphela udle manginga wesidliso. Sidliso lesi. Nakwenteka ke bakusoma. Uphela kusho ukuthi wena ke mina ngithandzana nabantu akazibani phela ufaka bo I'm taken. Azafaka I'm taken nje lokho obvious. Ngilo papisi wesidliso. Yeah, papisi nganyamba wesidliso. Ngikwazo. Uyaphela udla la. And futhi lokunye xa ukuthi ushayelana kaningi kayithunga enyanga. Sidliso mbamba ke leso udlisiwe mnethu nasi lesinye. Uyabona mnethu now have naye kuphela. Ngilo mkhunkulu ngilo ngci ngilo makoya bearings. Niso.